thir tu le ngai thatu zong te in savain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok chewani ole tuntuma chuan dampa by election Bihchianna MNF tin Chhan Tuikuk le Chakma bok ti thupui manga pu Kennedy zoram tharatu ziak ngai nom tak mai le bengwal thak tak mai hi kan ngai thla ho le donani tuna ilo ngai thla ang kum somli te meu India rama district nufual berasiam tu MNF le Congress te chuan mamit district mi puite nun phung hi an rene so khopa Mizorama minority Chakma le Tuikuk bitna chin hi chu annu thuri zuam ngal sar zel mai ani politics kal phung hlui apply na mun tur le sum thil ti theina mun hi an rene so riawa sum vora in leitin theina mun hi an lo hriat ne so to em wangin ramri deble nam chek nok tamna huna hi chuan lo Tlin na an changle nge thin ani hi MNF le Congress tan hi chuan minority tamna biala chuan confidence taka campaign strategy duan thei ani ngala electiona sumtam tak manga loin leiting thang an in le last minute man theina bial an ni tlat wangin tun Dampa by electiona an confuse walo khop mai minority omlo na bial ni se chu adana dang zar nge yang dam chung ei intu anga to puthang te ate Mizoram pa house ber puro ba ro moi roite mingte ari ngak to chuan Tuikuk le Chakma te tan chuan Dampa by election hi tlumte thlira ol viau ta veang minority te politics namzia rechiang to tan te ni khathil thulek jing le tlaya party omna son zung thei sum petam thei nena thlengtlor zwan kwal zung thei te nun phung rechiang to tan chuan Dampa biala hian prediction ne ngam anilo a chan chu last minute apoimo ber wangani engle khole Dampa by election kha han chip noi lok tiang MNF in campaign dan an thiam Dampa bial tu MLA za om tak pularin tuang sailo late hun lo taka chatuan ram apan taka chuan lo thei lowa bial ruak no khatu tur than angai ta sia ruling line ZPM atangin candidate base tam tak anoma chuti lai chuan amor bok na tan ZPM thitle lai powa Tlin zolo MLA atin lo nuwa re wang pu vanal sailawa an lo select le ta thut maya apuang ma bera an la tang zui MNF party ho tu te lomin an nui ta ver mai le chuta politics po experience nga to tak mai Dr. Aral thanglina chu MNF chuan an lo the chuk ta chat mai le minority tamna bial ani wangin sumle pai man thiam na munani ti an rechiang viau sailo ipte thuk ji rechiang tan chuan an nu thuri zom ngal ta chat mai renga minority Chakma le Tuikuk ho khu deciding factor ani zia an rechiang le kumsang ni somni pathum electiona puvanal sailo campaign thiam lo zia le minority telaka aipte athuk zia le ui kom zia an rechiang le achak lo na point minority bialam an ria chian em wangin an point box atan mang chawin Mizoram pa hosa puroba dromoi roitean alu chil mak mai bok ne na an chan lo chuan amak zo kang kalo tiril ruk rau lain karin atheng dik ta chat rengani puvanal sailo khwa west phaileng du than na chu west phaileng hian zai thiam filor fa parang kachak an nei ama wangin Mizoram khovela west phaileng ming alar hle ma se an ayoa rorel turata nero an nol tlat si zol nei mani khwa choimoi an ningai lo ti zong chu sailo chunga thlengta em ni le vote bank ber turangai apian na khwa west phailenga mi khwalpa jok an lo choimoi ta dai maya amak kan ti don nge amak lo jok politics feel hi game ani role hian kan mizo society nena kal kop thiam lo titan zoram politics a hian lo tlin na chan sa om lo ti hi puvanal sailo hian a pholang ati theibok ome achan chin an soilan thin chu phone call pick up du lo alak lo point mi call back na chang shelo ti te west phailenga nu pui anei du lo ti te west phaileng welfare lamin an chhor theilo ti thom te alo ri hlom thiat ni thatnia in lom ton thin in nem ton thin le in jan pui ton thin kan ni na te mi har sa te ban phak le biak phak lowa in ngaya in da sang tereng reng hi Mizoram politics an survive kala hrengai lo mi thiam le lar tak te hi Mizoram politics a hian an lo hlo cham fo to mi te ber poina an biak phak tura in pha niam te
in tin lut chuak pe khopa taima te hi ading chang an ni fo hei hi kan ram politics kal phung chu ani mamit district in an phu tok khruai tu an nei kumsang ni somni pathum election don khan intellectual circle thalai le mi thiam tam na huna pianga MNF le Congress dulo na anasa hle aizol khopuya po khan puroba romoi roi te khan achak don lo ti in shia in mamit district a hachek bial apan thanul nula a hlotling ta chat rengani kha achan chu mamit district nu fual ziale mi puinun phung a riat chian em wangani aizola ero MNF chu an artelu contract ani kha puroba ta khan sum chakna manga tin theina mun tur kha alo mu phatlat heti laya thilmak deu chu mamit district hachek bial khu kovara ching na sa ani MNF funlai khan barma kovara smuggling na satlu tukwang khan shalna lama har satna antok na sa hle khati hunlaya MNF sarkar khan barma kovara smuggling a khan amit asiai tata hachek tang dunga barma kovara phur motor enga mozat an halani kha khati chung khan MNF candidate puroba romoi roi te kha atling tho engdang wangani lo minority tamna huna hi chuan fair and free politics manga tlintum chi ani lo hachek bialte dampa bialte hi chu mizo khote fingviau ma se deciding factor chu chakma le brute an nizel MNF sarkar kha hachek bial mizo te khan nol du viau ma se minority te wangin mizo te du lo result alo chuak tlat hetiang chi hian kumsang ni sompakwa MP election a khan putte te mar kha mizo te vota atling var vara ma se chakma bialama MNF candidate pusil rosang khan vote amutam turu talutuka achak zok ani kha MP election ale minority tamna biala hian chakma le tuikuk te poimo zia man thiama piang an hlotling thin kumsang ni somni pathuma ero MNF le Congress ten kumsomni chung zet an lo rokto chanchuak turin mizomi puiten ZPM kan thlangtling ta a heti lai hian mamit district te ero chuan kumsomni chung zet district nufual berasiam tu te an na thlangtling mau maya kan phutok chia roi tu hi kan lo thlangtling thin ti hi mamit district hian an lo pholang chiang hle choma le chanu huna ngai dan thak zung zunga thlengtlor zuan kol zung zung minority te politics hrichia hi mizomi puiteng e hian kan dan cha thia mangai hle chuti lo zong mi pam ham te kuta zoram hi alu le hlau pal ange MNF chakna Chhan minority le voice phaileng mi puite Dampa by election result kim changle polling station sang vote mudan thirin MNF Tlin na Chhan ber chu minority te vote le voice phaileng mi puite anni voice phailenga polling booth paruk awma chuta chuan polling booth nia chia puwanal sailowa achak voice phailenga puwanal sailowan puthangte a anelo na hi vote za somsari chuang dai ani mani khwa in sopna chuan nasatak ani chuta minority tamna mar paranod le sil suria MNF ten bu an lo khuar nge to boka vote zanga chuangin puwanal sailowa an sop le bok pu sailowa pian na khwa voice phaileng le sil suria pu sailowa chaklo na hi vote za sari don lai ani dai heta changa thilang chiang ta chu minority ho vote lom khu deciding factor alani chho char ani heti laya soi mai hau lo tur chu BJP candidate pulal ming thanga sailo hi ani hi pu sailo tan chuan mangchia ani ti hi haitur a om lo bok voice phaileng khopa ni in voice phailenga vote zeruk don lai alo hui pop mai khan voice phaileng candidate pani inkara mi khwalpa alo chungnun pha ta ani ZPM an nung to lo zamna tur a om lo ZPM tan dampa biala an chaklo na hi an tan van neina ani zo kang ti hi mitam tak ngai dan ani in siam thatna le na tho hun kum thum chung an nei heti la hian minority tamna biala hian sum hian thil ati theije ero an hriat chian angai minority te nena hian development routing tiam hi vokne na lunghu tiam nen adanglam chuang lo antana thatur mason na routing tiam ai chuan anip te alut ngal thei sum hang thiam hlotin na ani ti hi an man thiam angai tuifi min adai lo chuan tuinu po mon mai tur ti tu te tektik hi kan mizoram ko ran puipa te du lo zong ani awangin ZPM hian an apply du lo ani mai theye ma se heyero an hriat ve angai minority tamna biala seat lo na hian mizoram MLA bial somlia hlotin na le hlo chamna ril ti hi ZPM hian an hriat thiam ve angai
zoram sap tu te tuk dol na tan chuan man ruwa man thiam angai ve ti na ani mai e tuna Dampa biala ZPM chaklo na Chhan hi ZPM du lo wang ai ma in minority politics kema MNF an helo wang ati thayang hemi pialama ZPM in siam rem chung hian beina an tok na sa hle bok MNF khan leiba hlir an huchia MNF leiba huchia in adel na ata tal chuak turin healthcare bill vaibel se somseri laite electric bill vaibel se chuang laite pension tangkhang vaibel se sangkhat chuang fe tele adangte an rule chomol mol maya NHIDCL kong enkol vaireng te trisai rang inkar kong chia motin cheng khat po Mizoram sarkar nena an sang som thei to lo lain ZPM ministry chuan vaibel cheli lai amang ral zoka akai kuang NHIDCL beilowin ZPM kan bei daya tuna ero akai kuang ber NHIDCL chu central wayme point an machon ta chat zok ani hi MNF hoten ZPM an beidan hi chu tual thatuin thiam chantuma poisoi lo zok le siam thatu zok apu dai ang hi ani ber ZPM teu hei hi hrengreng ro Dampa biala in helo MNF te hi anlal shot le in hai vu na salu tu wanga mani loka tu khum vochora Mizoram mi puiten kan pai thak te kha anni ti ria ula Tuikuk le Chakma ho wang mai maya Tlin anni sia hi ria in beidon na tan mangreng reng su nang mani support tu cheu Chakma le Tuikuk ni lo zoram siam thadu tu Mizoram mi pui kan ome nang mani lo chu Mizoram mi puite hian be seitur kan nei lo ti ria ula mani loka tu khum vochora Mizoram mi puiten kan nol to thuaka sumlu tho MNF ho hi annun simin an piang thar chatuan don lo ti hi kan hrichiang unau te sum nuai zoko chuang kol sak trun te nuai za zia bote nuai thum manga mi pui min bum dan te tuirial hydel project le Falcon Referral Hospital suasam tu an izia tele adang te kan hriat chian em wang hian an hnena hian Mizoram mi pui lungfing te hian Mizoram hi kan hlan to don lo ti hria in eiru na tel lawa ke in pen mek na hian zam lo le huai sen takin kal zel ro na tho tam lama tran in lak rualin in na tho mek le tho zo to te mangin tlang au chin ro candidate seta ZPM party hi fim khur to ro Dampa by election mai ani lo Sinlung Hills Development Council election atang to khan in chaklo na Chhan lian ber chu candidate in sethiam lo wang ani zel ruling mi le sa in ti mi then khat te virpil in tuar chho zel heng mi pam ham mani tangma chau hai tum te wanga ZPM torna zoza hi ria in ma langam ro ruling ni wanga tlinge ngei tura in ngai na hun kha aliam to ti hi ria ula bial mi pui ngai zon zong le rin zong mi ming tha than chona chang ro tuna po in la har miau lo wangin LADC apo in che chual ring tu an kat le nuk to ani hi engpo ni se lairam lam chu ril rung het pulowa an lo zon san zung zung thin to wangin ngai khata ngai la Dampa bial chunga ZPM mi le sa tenge in candidate lo set film khur ro o anti lom thom omlaya ZPM thit le lai po an lo nol to puwan lal sai lo bok in set le wanga in lo chamna tang hian in mu chu chu ahun to viau mani pian le murna mi puite ngai zon mi hring ni lo tan survival chance atlem zia hrethiam tur hian politician senior ni kher hi angai lo wasin le ZPM hian media lama ma la nasaro ZPM opposition ni laya media fighter thatak tak te kha khoi ange inom zo tak tuna ZPM party headquarters sa in media and publicity general secretary te hi an thom avare ve in opposition laya in media fighter chak deu te kha mangle ula in ti fu zo kang in minister chaklo mani department chan po zir thapei lo le department how to te po control ngam lo te hi sik soi ngam ro media lama nasa takin chanla ula MNF hawin saski sum involna ten om taka an mandan te kha puang chuai ro MNF khan contractor pani tender chana noya saski sum te kha naroutling aya na sepsel te sang kha zathum chuanga an po som line ZPM ro chuan mani party mi te po vultum lowa Mizoram mi puima mo atana naroutling poimo tak aizol lunglei water supply scheme atante airport runway siam na tan tele project lian poimo tak somli leka in mandan te hi in media ten tarlang chuai ta cheu health department ala ni se
healthcare system traber chi in kalpuya ruang thon chuana in tum saka MNF le Congress ten kumsom li chunga an lo ti thailo MRI thlengin civil hospital in hungluta thuak zai theina le kal kidney transplant theina tur thlenga in kalpui te hi Mizoram tan hian aro puizia te hi puang chuak ve chuai ta cheu MNF hun laya Burma kuvara smuggling an lo mit sia dan tenom takle rap thak tak wanga Mizoram kuvara ching tu te mang an zia te kha puang fo ula ZPM sarkar hnuai ero red thazoka bil khothli le hachek tang dunga Mizoram kuvara ching tu ten red thazoka an thal thei tak dan le an lom na mit tuiluang te hi puang chuak ve chuai ta cheu so thing keji khatpo leisak ngai lo tu MNF le Congress ten ale linga quintal noi thum chuang leisak tu jok an be ngat theina chan jok cheu hi media uara inin thada wang mai ani kun na thok tu mangai tu te jok ZPM in media tola kun na thok tu te soi sachin tu MNF le Congress ho ain thiam lo in chang mek jok ani hi MNF le Congress sarkar laya dan kala ai kalak bonra tak in han khap chhota te sarkar na thok in thada bonra lu tuk te ahun taka office kal hun le ban hun manga in thunun wanga minol puitan sarkar office dor anom to dan te hi ZPM tan chuan in chuan na tham ani asin ma se siam thatna na tho aya sarkar na thok te fui por tu jok MNF le Congress ten media lama ponsin hang khai tluklowa an chu mek cheu ani hi Mizoram tana thatur ti hriat ngoi po tingam lo tu siam thatna na po thokngam lo tu MNF le Congress te hi Mizoram mi puite hian kan hne ngain kan la hne renga minority Chakma le Tuikuk howang mai maya Dampa bial by electiona in chaklo wang le MNF an chakwang hian Mizoram mi puite hian mani loka tukhum vot chora kan lo nol to MNF hi kan du thar le tina ani reng lo lal solomona thufing mi apo angoi reng chuan mi fing ani mai ati hi politics a chuan alet ling thok ti hi hriatur Misual zok ten trong thei sabab an chan na mun le an survive theina politics field ani ti hi hrengreng ro ngoi renga na tho vak po ani lo media man thiam angai chu wangin Mizoram tana siam thana na ro pui tak in thote kan ril ruput mang moral chatol tuk siam tha hoisen taka ke in pen dan hi thanem ngai takin Mizoram mi pui hne na puang chuak ve ro ani lo chuan mani loka kan lo nol nu politics manga sumdonga lo in check arboma Mizoram lo rok thin tu te kota Mizoram hi atlulut le hlau da ange ole khati zong khania thu thale bengwar thak tak fuila thu tak min sop chu sak tu pu Kennedy Zoram thara chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soyani clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te min lo share sak le liam tur sewin khongai na karon nge ne like comment le share te tin min le subscribe lo te point min lo subscribe theu turin in khongai na karon ngen tak meu ani e